You gotta let me go. Саламатсыздар кыргыз элим. Болдур дүкөнүнүн ачылышында ошо Мырза салонунун атынан 3 сертификат ойнотулган. Ошол сертификаттын жеңүүчүсү келди бүгүн. Өзүңүз менен тааныштырып койсоңуз. Мен атым Жанара, Лекнасайынан болом. Жанара эжеге болсо ошо сертификат макияж жана прическа түшкөнсүп жакшы байгелүү орундалды. Анан мындай караганда биздин кыргыздын кыздары өтө кыйынбыз да. Балдарды көрөбүз, чоңойтобуз, теричилик кылабыз, бизнес жүргүзөбүз. Анан жада калса ушундай оюндарга да катышып, жакшы байгелерди алабыз да. Анда эмесе кеттик, жасап баштайлы. Here comes the wind. Here comes the sand. Here comes the birdie in my hand. If I had 100 pennies, I would buy you a bright gold ring. And if I had the time to spend, I would spend it on you. Here comes the wind. Here comes the sand. Here comes the birdie in my hand. Oh, the wind. If I had 100 years, I would give you every single one. And if I had a way to stay, I would stay with you. Here comes the wind. Here comes the sand. Here comes the birdie in my hand. Ho fatto Milano, Milano, Milano. Oh, oh, ho fatto Milano, Milano, Milano. Oh, oh. Ci si vede, frate, a Corso Como, pista dal Tizio e poi vado al lavoro. Tipo c'è il mondo ma me ne innamoro. Prendo la metro per un viaggio nuovo. La galleria, il cimitero monumentale. Che figata ogni casa, come un castello medievale. Sembra impossibile, il mercato del fiorista è surreale. E se le luci si accendono, allora si va. Ho fatto Milano, Milano, Milano. Oh, oh, ho fatto Milano. Oh, oh. E se ci si becca poi a Cadorna, giro in galleria per chiudere il cerchio. Vengo in Bovisa, faccio una canzone, vado sui navili, salgo a San Siro, scendo in Sant'Ambrogio, vado alla Cattolica. In Cattolica sguarda i grattacieli, sei bellissima, scendo in Missori, scendo a San Babile, via con il balletto. Hey, this color feels like now. This fit feels like breath. Feels like now, not before, not next, just now. I step outside and imagine. Биздин 3-чү жеңүүчүбүз келди. Өзүңүз менен тааныштырып койсоңуз. Менин атым Динара, Түп районунун Саркулук айылынан келдим. Өткөндө чогулдурдан утуп алганбыз, ошо эженин салонуна келдим буюрса. Так, сизге деген эмне жасайт экенбиз? Коррекция бровей, покраска и чистка лица экен, э? Анда эмесе кеттик. Buy you a bright gold ring, and if I had the time to spend, I would spend it on you. Here comes the wind. Here comes the sand.
every single one. And if I had a way to stay, I would stay with you. Here comes the wind, here comes the sand, here comes the birdie in my hand. Ho fatto Milano